tu ni la in ke olympic di the bridge in ke olympic di in ke olympic di hi UKC lam kai ho tu le tu organization ta i hong ki put do UKC United Kuki Council ama ho chi lam kai ho to hong ke olim khom di in UKC hi IPGA hong ki put do UKC angai cha na society wa IPGA ingai cha now EP uma ai lo ai IPGA hong ki put dam ti chu interim body lam kai ho bin mi pi a hil chit di wen tin aji chu tu lai nam sung athip chet lai ta in headlines kha a hin sim do bin UKC te hen hi chi a he thim jong min he thim lo jong min lungel ki bang lo wa ki nil na ai lo ai le debate mun tam pia jong social media ai ne bin hi chi ho hi chi ipizia hong ki bola chu ting le organization hi zat in la wa hi ama hi ip hi de ai lo wa ai le ipizia a hin bol ham ti chu ichilaya amo pulam kai ho akuna ingai diventin masa penen pu th by te hin pu dr ts hin pu ho ki ba hin na phaman tam to the bridge tanen pi jun na chung che na wa ki pa thu ken sen question in lu jing le han masa penen pu th by te ama hi interim council hi president hi ama in ipga ukc hi hin nahin phu do wa ai lo le organization namsung wa organization hi zat lai atha ipga tha ngai cha no ham ai lo le UKC hi pitup le do ine ya tu lai ta nam din mona UKC hi hin ke bolam ti chu aman ama sa pen en ACP le ke pa amente tu th bai te ke ba me the bridge on hitabang platform na in sen ba wa zal le nam chung changa ki holim na thei phat nan hon jebin ama sa bin tan chung wa ke pa thu ka in se na hi chule khunu yong le dunia sanga hoi zo le phazwa chule mi pi te dinga yang phat chum pi na thei ki ho do thei na di win dang kinep na ka nei nei adi ta sei dinga chu in ron thu do yang chu nang ki sei ta di che interim council le hin ke ho ai go ngo nge lin rang ama end point hi che atup la doi hi tam ta zum jong la end point di chat hi ko hol na lai win drafting stage a na lai in adi set pe na chu yo hi ipti sei dam zal le nam yam kichi lo lai ta e moi lai ta wa hin ja hin organization tam ta yang so min bol thei thei ang bol win sei thei thei ang sei win kon khan gelle pia zal le nam hi amachal poi ti mai thei hi in layman terms ai wanga ichal ma win achal be se di ja hi za dang nam dang on jang a het thi ke wa hi yo hi piam khana e mu to kilowen ai na wanga hi miti it's an effort pay was still there are many loopholes na ya chu zal le namon izana deu igin na deu to le ipa chan na deu ya chu khat si loophole so hi adang hon an mo so pha lo an gel do lo kan nang hum ji cho ta bang hi fill up ki bol han lang hele izal le namo movement ho hi hung hat che dam ti deisa na chu loi le pai khat le ni suggestion ko na chu henge ta ni kyo me na ma hi rules and regulation ti ram ama memorandum ti ram ji che sat mai lo hin en ja ga se ma chu drafting stage hin all in cho yong chu hung ki moin tin ade again ho sa pin hi yo economic situation hi ahin gal in nei wa pana hi economic o din mun hi asil le jeng tan te kan head su ke do ahin kani bol lodi ti rong le ki bol tho adang dang bol lodi ti le ki bol tho it's hi out of necessity english then necessity is mother of invention ati banga chu isumle pai din mono hi ato ha mal jeng ta chu
cái nghe là gal jam cái chỗ in chen ha sa ta cái tua câu này hi mi in hình lại chỗ ai lệ masang lai pre third May 2023 masang azu music zalena ama ne ding ama profession ang bol thei so ya to ai to yu si chu suddenly stop ang hi phada hi ipia pumboya boyo chu social ai boyo chu politics ai boyo chu adi sat bin na economy a hi ing boys de sat ke ta bin tu lang lang kum thum lang a chi tan chi ang boy son ang boy sot sora le ipi organization phana na le ki tup thailo di khat kam on ipi di say dam English then hungry man is angry man ati hungnai ding ai to yang i society wa hi economic situation hai lo ja zolanal ball ipi anything aki mua aki ne thai pot pot leti e mi tam zo lung ge le apa ba ding pa yang zo hung phalo ding ai tu lai one noi le se sidan mo mo yang economic power is stronger than political power ichi head so ke jo in kata sanin chule head diwa yang ka de ge ichu chamlam ta hin economic situation hi pata sela improve bol ipiti bol dam di ways and means lo ngai ti hi tu ne la acham sa ki holim ni wa na wa kan se no min tin ne thim bin lang ke tu la hi tham hat problem ka nei ya chu akit teng le khoi divin kyo yang prepare min ka ting se nào hi te ka ki pa e adang se chu ka kolik ho to discuss in a ball ta wo ki pa me bridge team thank you ki pau me pu ti by te ban chu nang na se dung chuin na loi ho to ani ki continue tan tin ba na khen do non chu pu ke how ki organization tam tai ne ni society ven ahile CSO a zong se ding en tam pi ne yuben anjo president pu ka do a che sei pi ha hin EPG a organization tha ingai cha nom ai lo wa ai le UKC chu EPG a kin bol do am atup le doi pa le ahung ki bol do lo na ji pen chu ani sei pi le chu ka no me pu ke how ki st ama hi vice president organizer ai UKC interim council ki pa me ngai chan nau EP uma EP a kho nau ma hi chi i bol do be hom ti so na jim question so enge apai hi jong chang hi chi hi a hi in na mo wa ninga ke ma jing ta personally ke ma chung chang thwa tham khat hin nung pat ta di lang na Kuki society hi nikhat ni le hung jal dinga hi ti hi pathian lu se na hi kathil het na hi kan mu khatum chu tu lai pawan se the vision ti dam na that was 1990s apna chu hi chi hi katia na pin hi chu katia na pin hi a hi lo na chu 90s 2020s hung hung ta chu ji kum som thum bal tin hai ta chu akisia achang char theilung hi loi le gol a he thim han nang pute pa te hoi thim loi he thim yong le mi alang pi hen hi cha hai sei mo khat iki sei kha wang si hil khat iki sei kha ji wa ka het chu tu nin tarang nang in sei tari lang ka hi mo mga social media he lang lo hil be ading sei lo hil be ading ai wa nga chu itha chang kana thaya chi a seya sei to de bol to ding ti ju ke hi na hin lang tu nya ju hi chi thu sei ding a ju nin ngi a he le hi chi hong gin do apana he wang sit am nan nan chu social media ho chu nan mu ding a hi
thiệp mò gì hiện tin thiệp lâu gì ông hiện tin cái hi thầy buông cái khát thầy buông cái tí cho anh ấy cả cái ha comment xong cho tam ta cho xịt lắm anh ngày lâu lắm ta cho tam tam cho ai ông cho cái ghel thêm kít cho ai hiện là hi to ta bằng hi không số nào lâu đi ngã cho sorry Kuki infrastructure thu hi cái hi na kan ha sei pen ta ai lẽ Kuki in pi Manipur yang hi mấy lấy tôi không kịp bồi phan huyền adi ta bồi Kuki in pi Manipur so am lam tan te Kuki in pi Nagaland mấy cái lai hoi lai so am lam tan hi an nam jo ke tan te a hiền là Kuki in pi hi iki khai khom na diu general headquarter khan hi anam han ti jo is ke ma ta in 2023 Kuki in pi Manipur assembly hi agenda kanapia aniki pha sa khan jo aya so lang Manipur context Manipur ikeloi khom na min chu Kukin pi Manipur hiya Kukin pi na Nagaland ten Manipur nga khut thin jin ba him bor thei be se lo yaw na khul nga bor thei be se lo I bola I pham khat ki hal chi chu I khat hum ji hi chi a chu in pi general headquarter ti ram khat chu ke proposal na hi ai thelo pha chun a chai na ke hin ai le Kukin pi hi I ti sem phat de mam ti loi lo ro ta hin anaki ge le chong so ba te ho pu te ho to khom pi ho sun angai hil no men tin angai hil da mai men tin a ki thung zo ta poi a ki rut Sir, zo lo wa sir, nga sir, in khat ga dong gin leng sir. Le chin tu anen se Kuki in P general headquarter na ti pen chu Kuki in P ki ti zenga kumpi palam kai na hilo ham ka het hilo le na. Chi chu na hi het lo. hi chu ka se chu Okay, ko okay. gi in pi jun head quarter ti chu a choma han ti chu midang propose lo kai propose ya chu ka se ngam thu ya on ya chu ko gi in pi ki ti yeng to a chu a ti na chu a ti wang wa chu ko gi in pi ko ki ten angai cha no ipya point sa chu alu thelo ji wa chu ki ho wa hi chi ko ki in pi man ilungel danu chu hi ti hai ta le tuin ibai lo di ham mail he ten jong in their own leikais a leikai yo sewa hi se so gi simowa ama wa koi se so yong da target no chu khat hi thau to so hi che banga chu to hi se so atha iti wa ma chu I wa hi I sei dio le I bol di hi I pu I pa I thu sim ma pa na in zui dio thu chu chu aban I jom di ho bo chu atha hi lo bu chu lang khana I ki min wo na chu United Kuki Council chu atha hung hian atha bol do ti chu ngai dan chu tam ne ta a hian la I to di atong ni ho mi khat cho pin lo na ama hi na pa chu a thun zo lu ta ba chu mi khat cho pin kho nga ya a thun de jing a hi jing chu a hung hi do den jing a chu hi chu a lo thei lo hin bol tu ni yong chu zat le nam chom ti ram u le nau chom ti ram ko ma taw na hung ke nei pan taw na chỉ e paw hin e paw cho taw na chỉ le niaw na hi po mi to ke them to na ding ke loi to na ding ngin alam in sat panawin ahung ke bol ho hi tu ka la hin ni khat ni ka hin ul salong li hin ahung ke bolin ai le hi cha hi a ke bol a ke to pi pen jo tu ni hin British stay in khan now alien ane bin I he yong hilo Bangladesh India Burma I khan su ke yun I khan ho hi Banglamin kate ke ja kiu thi ham kiti sorry mi sa yong chi ni so lo he o ke he thi kai da ati da ma ngai trai mi ana I khan bin kon langa I siang bin Bangladesh I khan ya ki sai ta wi iti yu so hinai sai lo bu jong hi chi ling up hin ball kit na dinga chu team thu yang ai dan jong ai mo rong ai khan khu yong ai nun khu yong ai hi so yo se chu hin to na dinga chu tu nia hi United Kuki Council chu ki ball hi chi chung sa ngai kan sei be nom chu hi chi hi a ke ball ya chu Kuki in pi to ke confront hi lo koi to ke confront hi lo
ke si to ki confronting hello koi ma sa to ke confronting hello a ke bolo se hi am ho bola online la pon ding a hi mo lai lai wa e pon na thia pon ding am ho pon na thia pon ding I pon na thei te wa pon ding hi phat le chun I society hi inam mo hi thayang mai ta hi tu pa ta hi min su si mit ding iti na ka wa I ho hi ki the khan hi I thanop lai ta hi ya hi hi chi hi bolo wa le di po de ki ti su I main point hung hi ding he hi jang ge jun sei ta ding ka ding a jo le sei ding au mai thin sei ki tang ka ding I bolo na pi no si su hi kan ti na he oh then ku Dr. TS mitam ta en comment tam ta kamu na hen nang ma hi ipiti dham khat ta en na on he jing en chu kichi sialen ale le I ti dham khat en sei hi zong len ti to bang chu comment tam pi na mu ding inbox song na mu mai the hen mi bang khat gel dinga chu nang chu tu chung kim election ang chu president na te hin nang kai lo hin abana kim election lai zong chun joint forum of 7 ho chun tabanga kiloi khom na khat mi zo si hop thi khat ki bol lo ding hi ti ho zong na sei ging za mu kana za khain ai la tu hen kim election nong ki chai tan nang zong anong lo thing zo te hen ai la tu UKC khat organization khat in nei do win he chi a hen nang zong hi general secretary in interim council hen general secretary na tu in ai la critics so critics ke bol ho so na on he so ke na mu so ke in hi che na chungai nang in ep ngai dan na ne mi tam ta in aga agel dana che le in p against a in p candidate hi a lot in lo ji a I to bang hin nam sunga a boli ti a se jong leo chun a timing chu to a situation chu te ve na hele ung ki to ji khat jong a min he chi chung chang tho ai pi na sei no mam nang in u Dr. TS ki pao me chi chung cha nga hi pi ka he dam yo he lo poyong kapan na pon za yong ka za da pon la ze chu I society chu he jing sa kim president song chu en of thu he pon noi so na nung ki ma hi chen song ding na ki ya nan lo ti resolution la am je wa chu I have to they have been always following what I hola to na ha to chu dem di mo nga hi in na I have to meet them ma chu la sit min pa cha lo ja chu la sit di jong hi di pon ai chu Kuki society a ki ti chu a ha to chu ki ha dem me hin atong lo chu se di lo lo hin na a chu it's also to people in ise nom pa chu leadership ki ti hi platform kine lo le ki tong jing hi chu I het so ke o hi inam sanga mi tampin platform a chana jong le ato di ba to lo wa chu patin jala god gifted talent le sacrifice ho jala chu platform ki chang lo le ki tong jing ke hi hi chu a het them lo ji wa a se o hin no mo nam ka sa po in a ye chu society hi basic ground apa na hi grassroot apa na hi sim di tam wala hi ga se dinga chu tu chunga hi chi hi niyo anan se banga chu Christmas ma 2025 Christmas ma para chu boldi ti chu pressal na sata anom hitan tu chan jan hi khat vini chan chu ken katine ke kanop lo hi kapum nop lo hi resolution dam ta ve kila ta ativin loiten ai wanga chu alo thelo khadum hitan je chu tu din mona hi nam hi Kuki nam kiti hi to salwai or to Paris din mona hi ja chu resolution vel ni vel thum ana kila sa hi ja chu ngo mai in president ding ti tam pina se hin kanop lo ja chu secretary halu te o hin leadership crazy kahiya le chun president kahi de kahiya jong le hi thei ma kahi
Kilitsa na tula by grace of God. Additionally, sacrifice hihanang tom ngay na hihanang gunchu na hihanang ipihizong le pathin jala chu for all these long years chu leadership quality o si chu ke le ke kana ipiha kana ipiti seda kana ana hitain hichi hi mo ase di hello mana ase yo hin aji chu ye win tunia kuki ki musit na hi point am pium ta chu tunia hi kuki mina cho yo chu defend ball ngai hi na kuki nam ki musit no ho chu kuki organization mina defend ball ngai chu intellectual chu na chu intellectual mean WKZ such ki ball thai jing chu aiwanga nam da ho hin gel dinga chu hichin nam hi nam lam kai lo hitam intellectual process and abor sia som lo hitam ipm tam ti di pa chun chu gel ngai a hin na izala chalo thelo wa resolution after resolution a chu hichi umai in ya chu in he thim di o hin aji chu e ho nam ki boy pi e hin jingla jana nam ki boy pi e ho ai inam mi atam zo hin ke ho hi iboi pi hui chi hi ibol khilo in ya chu api penin ki sei tale izon ka sei tain inam sunga he so ke o hin leadership apan la ya chu tam khat khat khana pang leadership ta lo pha le chang khat jong nam phat som ne din namu ne ding am so ko ne lo nam mi pi ne do in e ho hi ti a ki pang lo le ki tong jing a hin ya chu cho hi asay nom na say intin thu pia la lo di ti pa chu in so le kan say bang chu ipizia kim president kan na tiad ham kum som phat kana anagi seng hi kuki te political movement nei te jewa chu trai pha se pan chui thelo je chu pu thang ko se khanga chu pha ta ga ki chi tribe kai lu ro ngai ti jala chu ke mata lam kai na hi tribe zo se so pi pe te sim te gang te vai pe lu se mar kom ti ho zo si hi ke malam kai na ta kyare phon kum som su anaki chia chini bong no anaki pu tam piung ki kai lu de aki kai lu wanga chu za chat ta chu Zomi Council Secretary ni ve enda popa pulong zo pa chu kai friend in ang kuya pa chu alung kha me chu pas sei sumi la kana chu sikyang ti bole to aloy de phalo office hung kai ano phalo hung kai lo office mun tinal heyo meeting pha jong le leave letter jong pezi lo hichi nam ku ki nam simo ten ti za cha no ma o mein aji chu thu ta se pha de hitan aji thu ta se na dinga hi sacrifice bi bol hi chule se le tam pi lu hang in te lu hang jong le sei di nam sunga thu di se na dinga chu pi ha tam pi chan ki ne hi sacrifice tam pi ki bol hin ale nilang ho chu tu ti chun koi taw tin ipizia to hi chi hong ki ball ham tile 2022 a chu CSO lam kai hon zong 25 phal le phatan mi pi de ball ta ti chu every menu me chu ai wanga chu ta chu dinga hongom le CSO ho Loy ho forum member ho in election committee ho ga ki mu piule anom nom pang the ipan sa nom pan sa the galai hi je chun nikhat se hiding mi thum proposal ma le khotun ding atam bu pen hijing ding achang hi le di ti pa ja loi te hin ke ha no mai no mo cha kapum nop lo aji chu pathen jala ke platform ma mi ha jong le nam na chu lung na chim sa da ka to the hin platform ba chan lo le nam na ti lo chu space pi ngai hin na example saying ka te WKZIC ung ki phuwa jong chu nam sunga athiam ma chingjo sin ipi ham ta phun so ke cha ai wa tu nia chu kuki se bara pang chu fe gai chu na hi chu hin ale tua hi chi hungum na jong hi pulal pu chu phone phai na man sei le ki chi din ken sei leng
exaggerate ka bolda na mina geldi hin hizong le ke nen do ta ja ka sei nom chu hi chi hi kai lo je hi poi ai chu het so ke o hin 2000 vela paraken kana sei chu tangkun hola dang da hon a hi lo tagging ball we clarify ball jiu te katile ano nob sei ta ti ai chu written kiti chu au momala kum som ni wal hi pa na chu mai lei gali hin to hin iching thei povin ale kya finane ki sei chu na mai lei to boundary ai chen ho hi ho son lung si tan ama main mun ho piu hi te ka bu ko ti yang so tam zo lung hang eva result pot ta chu la tu nia koi masan ka gam chi in chi khat ke ya hello ti ta adi het wang wa chu except bol nom dila bol lo to people nam hi thu ta ki wai hok ngai hin tu nia hang san ta aki chaim chawe khat ka phong ngam na dia chu ke ne gu ka bol lo ka zo ka sei lo karap ti lo si ne lang ne ka bol lo ya pathin ka ke ho ka hi ta ka hi ja chu iban nam sunga pasora pangta hobung lam ka pangta jong ho sa tha nom tam piu mo chu ke hi phungu pa ka ya ho sa ka pandi chu ai wanga na ma ka lung lut je chu ka ho sa pan na di chu kanau te pa te ho ka ngan si chu ichi chu ni pem ho sa ka nau chat we le ka ho sen ngam na dinga ke man exemplary chu ken kain khwa ka ki se be chu ale tun chalang chu ngau hi tin ki se le thu tai ha se le mi society hi di lo hi ji chun chi chung cha thambat hi loi te la se te loi le thambat in se ka te ya ki bol lo ne hi chi CSO de ne di hi lo aji chu he do chu tu ni chana CSO mi nai ne ho hin press release bo cha press release me me anam dang iti ki zo de ong press release IT separate administration ki muding he so ke press release here jong let deep rooted history ngai chu press release me ki ti chu zut club jang bol thei chla CRP battalion sorry company khanin khu khana mi hosu gan theya le chu zanin ichi hon ichi ball be condemn ka ball ti chu jut club jang bol thei chu ai wang Kuki CSO ho kadem na Halloween nam chu Kuki CSO ni hu di wi chu ya chamo chu apa poiti na Halloween amon za to ding na to ja ko mo ti ale chu ma ni kapin sei jong chi no hitia hung boy di jong ka he ka he chu chung assembly a hing nga ka ri nya chu za na mu so ke chu nam bi tu ya lum di ki che ta ka mu chu ka mu la chu di sen ki cha chu picture right sana ka bolan te za Dato pu tu chung election chung chang tampin ki election na te ra ka lo zia ti chu nu nau chapang lung thim mai zi leadership ki hi kasitan platform mi chan je inam sunga hi kukin ngai platform ma chan wa le nam na tong thelo dim se dei chu ke wang chu platform mi ong la pathian zala platform ka ki do thoi la pathin loi la pai di pe la tam pi ki tong do a hi in ya chu lang chu min no se yong kin main ka ball point ai chu sei banga ya high school life apa na phata calling ki che ta i chan ja chu mi ma ki lo hi angol ki hi lo hi in ya chu mi na nom ma chona CSO pan masanga cycle he ho in ang panjo le building a cheng ta adi dia sei dinga e chu ki cheng di lo e chu particular la koi ma wa bai ne ma ka sei lo di na za da nam dam ne da chu ta sei ngam ngai hi ale chi kai lo ji hi lo loi te na sei banga chu na ki got me a jong la adi lo bol pau chu nam mi pi ki lang di hi ki gong po ina ti ji a chu ani coding chana chu ki gong lo ai wanga last minute na ki chi in alung di jo si ki he hin kai kha di chu ka ti za hi kum som nga wala nok ta ai ki chem na wa chu thakal la lang ni lak tum lo di jong la ka ngap chan lo in kaul chim kai
วันสันหุ่งกิเสียคุ้มตะเละก็กระจีเตเตเจียจูหุ่งหินบอลหินอมดิสาวมิตายตีอาจูก็กระจีเตเตดิจูหาสากษาหินไอ้ว่าลอยเตฟอรัมหัวจูเพรสเซอร์จูก็โจโลกัดตินโจโลเจียจูกิจีตาไอ้หุ่งกิเสียคุ้มขาเลแต่ก็อุลซิมกายหินลอยเตะก็มองกเสียหินวอดฮอลดิเสียหิวินजीसू क्रॉस आकी खत बे को ना उल्टीम वेट गेट्स मिनी होना उल्टीमा कायचु बंका ही क्यों किसे हम तले इपी की लो दे हम कुम सोमगा वाला नक्ता की चेपना ने इति की हद बेथुआ के सेम जो दम ती पा चो हिन आइले हिजा चो तुनिया चिथिली के ने मो ngo जो के hi a ko yo sen ke ne ngo ben ka po thei tu wa jengin ka ki pa in Superman ka hi title ne pe thilo se chu I ma cha ka hi very humble very simple minoi nung ngan to ki wop ka hi na wa nga chu thilo se ke ne ngo wa le Superman ne kai sao jang hi ka ki pa in tu adang ho chu thu chum hi le a ki bol lo na point tham ka hi chi zo a president pa na se guidelines ho phap ka hi amana se man lo pulal pucho na se di hi di jong like injection se tang keten guidelines si number 1 in CSO do di ngai poi I had diu chu number 1 ai hung kita do ong chi mu di hota ki che ta aki bol zo se hi plan and policy ai lo le road map hi ki sim ji hi e ho society ki bai po na bang adang dang bangaji gel khaji je number 1 article som ki se mai hin akhat na pp na chu piham til chi hin UKC shall work in close cooperation with established civil society organizations CS including council number 2 Kuki number 3 Martin Pui number 4 Zomi Council ang election council ang gupna bana bane manase council India chula bana KSO HSA Zomi student federation le ang hozo sito kitho khoma namna hi ta to ding ong lai hu ding ti hin anina chu UKC ring Halloween runners sort le ni na tom lo tong ding asala la ti pa hikel tai nami pile chu state country ne jo party hin pai so la kol ba tu ma hizala chu leader kiti hi atong mas ending ki to kelana hi tampi hi kisi article constitution ki kitab ho hi kisai le phal lu de hin ni ja cha pi pe na hi leader ho ni head diu chu ki chu hin niki cha hi win kyo MLA lo di hi chana ai min head da pa kisai di chu ki ngol lo chu mi za nom kisai di mun tina ki expose ding alo thelo khalenin hitya tok sai khaja ki pangji thu hin ki ngol lo be hin MLA personal benefit hall di ki hile pathin felna tam pi talent tam pian pe chu building on sa mo hello gari on cho mo hello but it's all you to pi lo only nam only forgot the nation ki ti hin ya chu lam kai hon ne het thim diwa de chu na hon na nop nom na mu he ki ho hin sacrifice ka bole het thim lo chun chu ki pau mein mo ho chu building sa ding ngai tolo popularity ngai tolo MP te ding ngai tolo I hin na ma ki pi alo lo se hono libsa pote be chuti leo chun phadi ya na atwa na hoin adi chana educated ke example in CSO background phata nei ke high school upper KSO KKL Kukin P amazing chun space ka nei thelo office ki ja yong lo koi ma welcome hello chun ale nam sunga lekha hello vai cho chun hoi la space nei diam na ya chun nam leader on iwal be sewin ete kha chan ki bol po vinte hoi ta ki cha hi win tu nya nam noi se chan na ka het so ke cho
gamum la kho jangum lo ami jangum lo kho som changi bolowa alag kror i draw chu thilo se tai bol je ba tu ne nam mer se ki changa kho tampi paper au me chu ka het so ke chu ki pum se lo di chu ki cha hi taw ayi chu na ho za la mi ho sa society u mi chu suman le nan po do diu ai wa cha nam nai phal ke ho nam ngai lu mi ki ta ho mi pon tho ho mi gun cho space nei pe ngai chu business in ke so ka pulang ka na sei chu kha kha ke ngi jaw so khati ti ken ke wa chu nama di hin ke chu ka family adinga ke chu 99 100% tilang pathin lung hang di hin 95% for nation I want no want to 40% 30% okay ka ti chu tunia nam le si so hi passport ane ya vele chun janu jalo ka sei ngai nam si iwa se ta tu ni hin zino income mane ken income ka ne cha kai ni hu veta tu an ho income ne jom la building ana chen so ke yo nam thi san na cho bo chula na chob jong la chob tawi ma ka sei lo diu chu ka pho lo diu chu ai wanga chu nam ngai lu nam mi ki ta ho hi na su boi lo diu chu ai to ai koi ma nom ta lo di to chu nam ki chem na ne ho jong ke sa ne thei ta Indian constitution article tam piu me chu nam monopolize ball ho nam ki chep na ne ya section ni tia ki chem ho hi case ani thei ta chu to awang chu kinom ta lo di hin kum som thum le kum git kan vat nei ta ve 38 years chu 38 years nga ku ki society kan observe chu 90% ka muwe chu ai wa ke koi ma tu ni chara personal koi ma kadem lo hin lam ka on he diu chu bai ne ma koi ma kadem lo hin yong la ka sei banga chu tu ne chi lam kai nom je hi poi na to di phaten tong le chen ke ho ki kum ngai lo na hi chu hi na to di phaten tong na kuki din pi zo le na hi chu hin a chai ne ke khada ka sei no ku chung de dia hi kuki mina political movement he banga ki bol lai ta ale pt hi ta to ai hi ki ma jong ti ke speaking ngan chang hi ta akum pia jong tu ti ke no na promotion ne ke yo government department hello pi chula athiam ching pin jong hello akita lo ho jong chu nam be ngai lu taw le khai thep lo jong le nam ngai lut ngai politics se hello jong le kita ngai ya chu ukinam kiti hi mi tham khat in business ball na le apu pa go dana promote ball hi lo na ball taw ko lo aton jong ka bol di dor ka bol di ikina lo diu na ma de non jong patyan na to the na to diu kyon jong ka to diu try tam pil hasi chu to hi try tam pil hasi ja chu mp fan no hola na ne chai ke yu pati pha do wa chu ai bo yam ho jong tinan te he thi mo te ya chu no jong kuki na hina ve ta ya chu tu nya chi united kuki council si ne lang ne do di ne gu sa gu no di tia na pi di ta hi na ma khil pha hi kuki hi la bola kuki mang di ma so di mi khat se adam sung se ek ti na kuki jong le once recognize among lo di chi I had di hin aji chu once parliament in recognize bol sakiti chu mail he complaint bol he nang tha do in bol he nang ken bol in kon bol jong le ki mo su mang the lo hi ti pa hilam kai on jo ane thi mo itin hiute ti chu hin chu la chen ke khada ka sei nom chi pham ti le UTS sir pat kan pi ki to des round kong chi di na ne ti la so speed shot ta jong so question discussion chi zo le ti zo request kan bol le sir nge ki pa men the bridge and vezo se tu ni la the bridge and vezo se tu ni la discussion ki hin gong pen in atup le doi chu nam sunga organization tha khat UKC hin nei do to hlona ipzia hong ki bola ipdinga hong ki bola atup le doi ip angai chat nei ip ham ti chu UKC lam kai ho kam chenga ko na mi pi iza nom diu I het nom diu kat apoi mo ki gel ji chu tu ni la ai chi discussion he kin gong hen the bridge chu
amin chu hi jiang in the bridge in party to non ki in cha chu bridge ki ball ti na hi in ji chon avezo sino na he thi mu bin lang tun pu st ama organize vice president organizer hi in ama ka ga head nom chu le social media che ve na le clarification hello la za za ahung tam ta hum den cha hi chi ho ji jong chun mi pi tam ta hi alung sunga hin mon mon ati dia dab ane yun mi pi lung thim apin do sen aji chu nang chu organizer na hi in ipt organize na bolwa ipt na hin bolwa ai le cho to bang chum the ham ti chu question ni tam pi hong do the hi chi kisu thing na hin nei ho individual khat len ni ho aku na chun mi pi lung thim hi asi jong tam ta ding EPT ya EP keyboard nam ti dong num jong mi tam pi confused tam ta omen hi ji chun EPT organize nen bol wa na bol chi to bang ho chung the ham ti chu nei ga se pi lo sun ki pa min te Ki pa mi sang ki pa mi hi jong sa hi a kiat wan ji yong mai the chu chu ta le a pau sang ki man dan chu propose ki bol hung ki bola propose ki bola hi cho si propose yu tin awan phat le ki mo pi hu tin interim ministry hin an khongai hu tin hi ji ka chun su tu mo ti a ki ti le head team dinga yong head team lu dinga jong ka dat mo mi lung chi a dinga yong ka dat mo aya chu yo hin thu hi hoi lai chan ge ko kha dam hoi lai chan ge hi I pi dam ti hi gel det he la hi avet to font type I ko mo le hi cho hi hung su in kam mo I pi ong chu a sitting in kam mo poi renge lai la chun ama ho chi chu ke chu kam hin la do wo te ho yo se ong chu approach ane ke bola appointment ai lo le ipya su dan khat ka dinga chu propose lisa so ne ki yaw sa su ke I chum phana chu o chu ti hel mi hon hon jong het thim lo lai mi hon jong het thim lo lai ya chu I chu hi clarification a ke bol pi lo le anam jong mi yong lung dong in lung kham in ti kitia clarification hung ke bol pi a hin hi ji clarification a ke bol pi na a ke bol ho yong chu a ke bol ru ke yong chun an le het thim phan win I'm sorry ti yong som da di po na mi pi hoin hi ji chung chang thui in lung kham pi bi se lo di win ka hen ti mun het nong kan het saun a ji chu thu chang khat se a wat ji a lung hi mo yong anam kha a thu chang a wal ji a lung hi mo yong anam kha hi chu ho them chu a hi boin a hin la hi lai la hi kana po na pen pa chu kana ki cha chu hung hlung hi a hung hlung ka ti pa chu 90s kuma pana Kuki society hi sitting in building in zading in amitia kana ki chat pin pa chu dunia chu koi madang cha za de za lo di im ding ve bon kim jo lo ga sei do yeng dang yong iso pyo chan di langa ho chun singlai ki loi khom min kan in clarification and ballwin hi cho ta wang chu ahum lo ding nga chu ke hin Kuki hi aza ading chu ka I be se ya chu pau khat tho ho hin nanup no mon lang na da win lang azwa GS pon doctor pon a sei ta wanga chu gom menin ek khana apun do khat chu ek khana chi khat chu ki mo khel the a hi lo jin pau khat tho ho chu hi tin hin khen no hi te di chu ke din pi hi isu ke le genealogy chu ka met point genealogy to ka su tha point se try ma chun I ho chu tha do hi tho di hi tin mo chu ai mo hin tin mo chu mar hin tin mo chu hi win tin ya so malai 1940s 50s masanga Kuki pa chu I tho di hi ti chu an ki tu pa chu alun lo ya chu tu nia hem odang naw dang ho hin
kanom poi han ti kha oi a ti kha lo wang wa chu a thu chu hi ti cho hi ding ta hele hi ti jo han clarification ki bor pi ho ta all ta name ta clarification ki bor pi hi in hi la ya chu am hon jong te a ti ri lo hi te a ti ri lo hi hi chu koi min mo ham tin ami mo ding ki sei han lang hele e ma chu e ma an ki hak lo ya chu hi rồi hung số đó khai hin anh ki hat zo han lang anh ki zo na ma han lang hele tu nya hi zo ta wang hi hoi langa sa lang iti ho thang lang iti ho yang hi lo de hi zo kan se ho chu ani nga ka se lu jong mi pin jong an he tan den tuon the main problem tha do le ku ki in ti hi ste ni problem also ke hi na wang I manong ka kwai pon I manong ka gial poin a hi chu hi tan te am ho cho hi chu hi tan te a hi vin hi ta vin te a hin la I society chun a thua zong ala a zong chon na khan na I hop so ke ngai lut na I hop so ke wa le koi ma cha pe dem poi ti hi a hin la tu ni hin het the ta min clarification an bol ta ne lang khat chun ja cha min lang khat jong chun I tham khat a silang ta I se ya le a ki chi khat jong so min ai wang hi so a hi nai sai poi deep rooted I hi vin I ho hi ku ki te ju I ti ki se yong le deep history hagila gil koi madang chan KSDC lam kai ho to kan ki ho na chan India state tha dal ho la hin historical background political background hi ku ki te KSDC ta hi a hoi pe ne a ti ve ti so India so state tha dal ho yo sila hi a hi ala I ho hin isu neo I ho hon ki pal ne ki sim wa dunia hi to nang nang lung don na neo sa cha nin do ho chan ya chu hung khai hi cho chu I ti su mai dham I ti su mang dham I tia hai le azung aza pa hin kho kina all kang ta mi ho hi ti sa he go lui thu chin mi tam le go le zuwin tu tam le mi hoi ti chu ya se yong le han gam len ta tai to pha wa ami im ta lu bi la ta chu hi cho ya chu lam kai ding ho hin I lo wa ami hi agam hi lo wa ami jo hi isu tum wa le ami um neo si chu gam hi chu la hi chi pa chi chu wa nin do lo na chu nin do tho chi si yong hi kadat mo ta khat e mi aching lai athim lai ke ne pi ho zo si jo dat mo om ta khat chu ke ku ki ka hin tha do ka he poi cái thà đâu cái hiện cookie cái bồi cho rồi hung đó chỗ na cái chi lấy sự trung hoa dengan inam sung hoa dengan kadat mo pin khăn iso ele hi am ho hi nam lungput nam lunggel agiel po ta hay kala da best location mi na ngai se lu su cái poi on cái mà ngai dan ka ti bu so cái mà giel dan so hi cho ho sum lu yan na tu nya hi tia hi u na naw to mi iki hol thu lo dio so to a zong in pi in no in cha tam tại se ma wa so a pa kha tho hin henge zo ki no te mio si chung hen rule ki bol thei kin han lang le isong so hakit so isong so hikit lo na a hikit lo ya so ipi bol di hom cha le oh I system hi khel di he ti hi so hi ji a so clarification ke bol on so na yen jong sim le chun a thu ki ji dan le a thu sang ke mandang ho so phat ke jan lung lu tan anavel sim le chun clarification ke bol ho so ipya ki hui do lo so ki hui do nai sai lo so anup lo wala amho nup na anum pa num ahi pa hi tia hu ki bol hi ya ele hi jo nangyal dana jo clarification ki bol so to clarify nen bol to ka gyal dan aki to point ti lawa jo kai poina mi pi ho yong anung boi na lo dinga de chu alwa ka sei chu ani ke advance di yong khan hen tin thu jang ke mandan chu khat la ni anu kha ding ma sa ding nu kha ai lo la athing lal khat anam kha ji mai hwa so hi cho so hung so do hin am hon jong abol wang wen khunung hin ke oi di pu wen di dio zo ka ga gel do ji ka ga gel pi ji bin
ki pa me pu st tun abanan na chi ki ne tin anzo a kan se banga chu tu ne la he me pi confuse alung thima tap nei zo si chu amo po UKC ta amo po lam kai ho ko na ipi mong mong ham ti pa chu me pi ho confuse lo na dinga chu ichi program kin gong he ti chu avela ka ga se do ki din tun pu doctor ti asau ki men amanan zo ase ban zo ma chun question khat ka dong no men UKC hong hong ki ball hi out do e to doctor ti asau ki men ACP di wa ka dei chu amain ase ji na chun valism kha jong kyong kana zata en tu le tu UKC ti lo wa existing CSO nei ho kim hin adang dang ichi ho mun kinelo ichi on le ko dong yon pi num lo ti ho jong ase yong kana za khain chu ting le ama hi ta sa tai chun ki ko bi jong le ta ji ki ho mat jingin aki ka het chan hen ama hen nam ngai lu ta chu ting le data collection hen lang i pi jong le e ho thu sim ho ai khul gil na nei mi ti chu mi tam te ni het ma bang to ama ka do anom chu platform ki nei hi zong le ke chun to di avat pui ka tong thei tho nai zong cha ti in a hi zong cha hin nai WKZIC chu ka het khilowa ai le tu ma sang lam chun yo Kuki in pi Manipurin i PTT di ha thula lo hi ti khat to bang PR bol khat ka moin KSRC hin WKZIC hin ele tu UKC hin bol ki no hi aban tomang mama chin hin bol ki tal hin bol ki na thei diu chance au min na WKZIC o KSRC ho ma hi mandate he pui mi pi mandate he pui ti khat a bol to bang wa chen hin bol ki thei ding din munun kamu en chi hin nangin jo akuna chi PT UKC chu hu do ding ti na lunggel umam